Shalom, selamat pagi Bapak yang nolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hitang rikapan siganu pari batang bani panorang sogot nyarion pasada hita uhurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih ma isombah kon uhur nami hubamu Tuhan. Bani bagel ni pangidopimu huban nami ari lopus ari ibagas guluh nami. Nadop menramot kon daging pakon ton dinami. Jana bani panorang sogoton nadok mamuhoy hanami ibagas na horas-horas. Bapa merhite hatamu bani panorang sogoton. Pergugoy ham hanami ase bani sisi ni hatam in. Martambah-tambah kuma perguguh malas nyuhur. Sonai agi apokuton nami. Laho makorcahon horjana madear. Nah narsukon nyuhur. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jalohamma nami rapakon tonggo namion. Amen. Bapinang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijape nasyam marian bani panorang sogot nyarion. Nabui isisehan nami marhiteo ni channel YouTube on. Rigapan siganu pari bata sadarion. Selasa tanggal 10 Juli tahun 2020. Aima tersurat bani buku Sefanya bindu tolu ayat 10 pitu nama katahon sonon. Jahuba nebatamu do itongah-tongahmu puang lima sibere hamonangan. Marpangulaki do uhurni marholong niur bang. Malas tumang do uhurni mangidaho anjaha marolo polo. Babenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus totu ibagas parguluhan ta sigano pari buido iahapkon hita bui tumangdo pergumulan bui tumangdo parutulun na edo pakon hita ibagas guluta sigano pari na bui mambahen gabi galek kita nahinan guguh kinando hita tapi mitor sopong gabi hurleh partunduyon ta sonay age semangata. Nah, ang gumasa masonay ibagas parguluhan ta. Kira-kira ahado nabuy ibahin hita. Usaha ahama nabuy ibahin hita. Law pula pun use semangat na adong ibagas parguluhan ta. Marhitehon ni rigapan sigano pari bata. Bani panorang sugot nyarion hata ni nebata pasingat kon hubata na perlu bisahan maningon do hape takas bata jana jonam ibagas uhurta asiboy hape ni hita marguguh mandopa kun bage-bage ni hamaholon ibagas parguluhan taon jana hita gabi halak si parmonang maningon do hape ni ihatengirhon uhurta bahasa naibata hadir itongah-tongah ta sebagai puang lima sibere hamonangan bata. Jadi sangka itu tapkon nebata hita gabe sorida duni gabe tentarani lang gabe tentara namonang lang gabe tentara nalari humbani tugas tapi tentara na maningon tetap tuguh jongjong mandopakon musuh atap AHPI. Jadi porini paganjang kita musuh ta ibagas parguluhan tahun radu ganjang nabuy ipatugah kita. Tapi diingat kita maningon tetap do hita margogo halani halani naibatado nagabi puang lima namar hamonangan ibagas parguluhan tahun. Artini na menetapkan monang atap kalah kam aima terletak bani hapor sayonmu. Jadi anggo nebatado tetap nebain hita gabi puang lima ibagas parguluhan ta ibagas mandopakon atap ape ibagas parguluhan taon nebatado napamonangkon hita umbani haganupan nedopak kotonita ibagas parguluhan taon. Napadua kon na luar biasa na maningon takas jana jonam ibagas uhurta.
Maningon isa dari hita bahasa pardosa do hita ilobe-lobe ni bata. Sa sitong ni lang talup kita manjalo na mader na kumbani ni bata. Halani pardosa unta. Tapi maningon di nga kita ma dosa na ihorjakon hita, dosa na idopakon hita ibagas parguluhan taon, na marhorja ibagas diri taon. Ipake sibolis doay laho pagalekon hita. Bahasa lang talup kita ilobe-lobe ni bata. Lang talup kita manjalo idop ni hurni ni bata. Lang talup kita manjalo habujuron ni bata. Halani ay napaduakon maningon tetap dingat kita. Maningon pakai kita ibagas 10 tahun. Bahasa marpangulaki do uhur ni bata makaholong hita. Arti ini ay tongon jol masih pardosa do hita. Tapi dingat kita jangan ulang salah pangorosyon ta. Ibagas sanggana mardosa ope hita domaroh na bata laho manasap dosata. Jadi bagalando habasaron ni bata, bagalando hasabaron ni bata, marimbang gilani dopak kita. Ay maase, maningon do lambin martambah pangarapan bata, lambin matoras do haporsayunta, sangga totap jonam ibagas buhota, bahasa nebata tetap do marpangulaki urni mangida kita. Sedo songon halak na deba. Halani lang adong na masa bani. Halani lang adong na terjadi bani. Halani lang iuhum na bata iya agepe sa sitong ni do mabagal dosani lambin marururi ya tapi hita sangga tenger uhurutan. Sangga mangahap kita sa sitong ni si pardosa do hita ilobe-lobe ni bata. Tapi halani marpangulaki do uhur ni, halani marholong ni uhur do iya bata. Aido ase das kubani panorang sohuto. Tetap kita boy mandaihon nama dear pasu-pasu ni bata ibagas kulukta. Jana napatuluhon babainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon do hape ni homani ididah kita. Bahasa malas tumangdo uhur ni nebata. Mangidah kita anjaha marulopolok do iya. Bayangkon hita. Kira-kira anggo adong halobihanmu. Anggo adong keistimewaanmu. Ilobe-lobe ni nebata. Kira-kira boy do nani ay iya jam kon hita. Kira-kira boy do nani ay anggar hononta ilobe-lobe ni bata. Anggo do misalnya dong talentata. Lang humba ni bata do ay. Pornya adong ma hasurungan ta. Marimbang hasomanta nalegan. Elang na humba ni bata do ay. Tapi maningon idingat kita. Sahalin nari. Bahasa. Malas do uhur ni bata. Mangidah kita. Malas tumangur ni mangidah kita. Arti ini ay. Ibagas ganupan situasi paruguluhan ta si ganupari. Naibata tetap malas do uhurni mangidah kita. Anja marulupuluk do iya mangidah kita. Halani ay maningon itanda hita do. Aha do tongon na boy mambahin. Malas uhurni ni bata. Marhitihon ni paruguluhan ta. Totu. Asil boy tetap malas tumang uhurni ni bata mangidah kita. Anggo tetap marosok kita, mangguluh ibagas hatan ini bata. Anggo tetap marosok kita, manjalo jana membagian hatan ini bata. Nagabi onjolan di parguluhan ta. Jana tetap kita mapardimata, mapardiate titak nini bata. Nagabi panondang ibagas parguluhan ta. Alani ay pastihon ham malas tumang uhur nini bata. Mangidah ka. Ase ibagas malas nyur nene bata ay mahita. Manggulu ibagas malas nyur nene bata ay mahita. Makorjaon-horjan na mader. Jana ibagas malas nyur mahita human. Makorjahon aha na hinarasukon nene bata. Ibagas parpuluhanta.
Amin. Martonggo mahita. Terima kasih ma Bapa. Bani hatamuna pondok in na ijaloha nami bani ponurang sogoton. Ajari hamhanami tong-tong Tuhan. Ase tetap dipindahi hanami. Bagi ni cara nabui ibahen hanami. Ase tetap malas urmu mangidah kanami. Mengguluh dumu kubani harus urmu. Ase ibagas sogoton. Pondoso nami kulo nami bagas tanganmu. Pitah marhiti goran nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oras bataganupan. Saya andor matongon sa ganjang nerion. Martambah-tambah ma parguguh bata. Laho makurjaw ng rojata sigano pare. Shalom.